Demos Kratos 2015. Obra de Salvador Joan Pere. Passeig de Santa Madrona, 39. Demos Kratos. Blocs de pedra del mèdul, acer Corten i vinils. Mesures aproximades. Peça 1, 160 x 150 x 60 cm. Peça 2, 160 x 90 x 55 cm. Autor, Salvador Joan Pere, amb la col·laboració de la Fundació Vila Casas, Barcelona, 25 de maig de 2015. Demos Kratos. Bloques de piedra del médul, acero Corten y vinilos. Medidas aproximadas. Pieza 1, 160 x 150 x 60 cm. Pieza 2, 160 x 90 x 55 cm. Autor, Salvador Joan Pere, con la colaboración de la Fundación Vila Casas, Barcelona, 25 de noviembre de 2015.